Biyag ti tao. Hoy, Cecil! Nalpas mo ka din ay papaaramid ni Sir? Saan pa nga, Rod Lily? What? Apay ngay! Amang ano masapol lang dahi dyan itong madamdama. Ala ka! Please, Lily. Agpatulungan ka. Talaga ngamin nga uray anya taramidak. Dak maipas na tagtrabaho. Ala, pumanaw ka, anti tasangot ti computer. Siya akong ti mga ramid iti papaaramin di buskan ka. Sige man nga, Rod. Katagyaman akmanan, Lily. Nagawit tayo yun, Pearl. May papas mo siguro tinagbakasyon dito lugar yun. Diyak kayat. Agnaad tayo dito'y Daniel. No di mo kayat ti agawin. Siya klangan. Anya? Talaga ka ding agpilit kang agawid? Sayang ti trabaho ki dyan yung bye-bye Isong agawin no di mo kayat. Nagpilit ka, makamu ka. Ngamday ito ti pasigurado kan ka. Di mo tumatan makita ti anak mo no agpilit kang agawid. Anya? Pangaasim kumawet. Di mo aramatang ti anak ta apang blackmail kanya. Ibagbagak lang ti mabalin nga ibunga ti aramidam, Daniel. Pearl. Man ano kumangamin ayan no agtalinaad ka lang di ti balay. Kasi din ako nakon, agbiag ka nga uray di kag trabaho. Pearl. Dito'y tayon, tap na makasigurado Tanood na tayo dito'y, adayo asubliam day dya Cecil. Iso adito'y ti pagnagdan tayo iti anak ta, Daniel. Please, gusto ko mamutan. Pangasim. Di ka nagsangit. Ang mga ano niya pa iti panunutan ni tatang mo. Ang mga ano'y baga na asyak ti mangpaspasangit ka. Nagsakit lang amin tinakam ko, Philip. Mangnamnama akiting ka rin ni Daniel kanya. Akalpasan ti panagpas ngay ti kadandanan na babae. Panawan nan. Katsublan na kon. Namaan niya tinaramid na. Pimanaw da dito ang lugar. Kat imadayudan iti dayjay ang babae. Wala, gusto. Sana may sa ti lalaki. Dahil tati may bagak. Iwaras mo ti panagkita mi taglawlaw mo. Adu pa'y ti lalaki ang mas maikarikan ka. Adak, dito yung mangururay kan ka. Ayayatan ka, Sising. No ayatan na. Ikarik, ajak to iparik na. Ti kasi ti imparik na ti sigod ang nobyom. Promise. Philip. Agdat-daton dahil jay alalaki kan ka. Ha? Watatang. Kunam agayem mo. Agdat-daton samit kan ka. Aklo nagtatang. Wan. Nabayagan ng agdat-daton ni Philip kanya. Jaklem bagbaga kada kayo. Amo ka din ni Daniel, agpaspasang bay ka, iti sabali alalaki dito balay. Saan, tatang? Anya lang ti makunanan, numamuan na ita. Ang mga nagpanunaw, iti saan anasaya at najay. Di yun namnamaan pa ni Daniel, tatang. Taamok analipatan na kunday chay. Ha? Kinapudno na. Nabayagan nga awan ti komunikasyon ni kini Daniel. Anya? Apa nagsina kayaon? Adan sa bali akadandanana, tatang. Kat adna pa yun may nga anak ta. Ngamkat di, saan kami pa'y anagsina? Anya? Kasanod na ita? Kaya't mo asawan, mangnamnama ka pailaan kan kuana. Kat adamot gaya mo sa balay nga asawa na. Wan, tatang. Tapinikot dalaang. Sinulisog ti babae. Iso ang napilitan ang nakidan na iti dayja a babae. Kalukwan na ita. Pagdadatan ti panangisukat na ka. Namnamahan pa'y lasubyan na ka. Ay, awan lat ang bukaw na nakaw. Lukas tamot lang, lipatan mo tayo. Amok asyak tay ayatan na, tatang. Ipagpagapo na lang iti ano. Ay, hustam. Di mo ikalintigan na dyan, Daniel. Isumot lahat di na kaikasar at adamot gaya mo sa bali a babae, itibiyag na. Isuali pa ito, ma'am. Sumapul kan iti sa balay. Daniel, love, umay ka manganan. Nakadasaran ti makan.
Jack mabisin. Umay kakit din. Di kag bisbisin. Tama nga nagsakit kay di kastangar aramidam. Ay, ayatan ka, Daniel. Thank you, ha? Tadi ka nagpilit ang nagawin. Mabutang ka amayan tayo ti anak mo kan kanya. Napatag ti anak ko kanyak, Pearl. Ti kadila ang anak ko tinapatag kan kalap. Ha? Siyak. Awan ka di ti patag ko kan ka? Wala. Oh my God. Tantang manganan, Pearl. May ibang oras yun. Tata, Nay, Philip. Ala, sumrag ka ba raw? agyaman na, tata. Umay ka. Sige, agtugaw ka. Ta ayabak ti anak ko iti silig na. Kasang sangpit na naggapo iti trabaho. Agyaman manan, tata. Cecil! Hoy! Ala, ay, hindi naksamanan ng igtugayem ko. Hoy! Anyat mapaspasamakan ka? Lili. Ay, sus! Sabali man siguro ti ayan ti panunot mo. Kanayon ka man nakasta. May-mayang ka. Pasensya kan, Lili. Mababainak nga rodan kini, boss. Adon ti Jack maaramid at trabaho. Ay na, agyaman ka tanagsingpet ti bus tayo. Wan nga rod. Di nak ngamin pagulimakan ti panunot ko, Lili. Gapo, kini Daniel? Saan, Lili? Anya nga rod? Gapo kin ni Philip. Ay, friend, anyat kayat mo asawan? Pampanunutak nga ibawing laangan kan kwa na ti panagayat ko kini Daniel. Anya? One friend, ngamin, maumuma apngatan nga aguro uray iti awan. Ay na, adakan ka dayta. Awan dakis na, friend. Ngamin, agpada kayo anawaya. Ha, ti anak ko ti umawawak. Hello, Daniel Iho. Hello, Mama. Kumusta kayon? Si Katirumbang ako musta. Da kayo iti pamilyam. Tano siya, okay ak lang dito'y balay. Di nakpagdanagan dito'y iho. Nabaybay akong ti trabaho, Mama. Sa nabalin, tamok adi nakabaybayan ni Pearl dita. Ngayon mabalin, diyan kaya tagsanggirlatan iti pamilya ni Pearl. Kaya ko tayo trabaho. Ngayon di nakmat palubusan ni Pearl. Diyan mat kayat nga ipanaw na ti anak ko kanyak. Iso akapilitan nga tungpalak iti kayat na. Bak nang da Pearl. Isa pa tiyak adi nakabaybayan. Basta paspasurot hamlatan ti kayat na. Ikasar mo pa ikit din na. Kasama ti sigo na nobyak, Mama. Ni Cecil. Ay naiho, di mon panunutan na iya babae. Tanalapit, at damatan sa bali ang lalaki iti biyag na. Amangan no nakiasawan iti sa bali na ijay. Di kan mang namnamapay kan kwa na anak ko. Ha? Pearl? Anyat mapaspasamakin ka. Aping agbakbakwar ka. Daniel, love, aginawak manan. Kasta ka di? Mano abulan ang tisikog mo? Agduan abulan, love. Kasta ka di? Apay akas na ti jar mo. Saan ka kadi ang naragsak? At danton kab sa ti na unang nga anak ta? Ako naragsak ka, Pearl. Uy, naragsak ka. Masikog manan ni Pearl. Duan to ti anak mi. Ngam, apay nga ginggay ta. Di pa lang Cecil tilinaon ti panunot ko. Kan makonsensya ak. Awan man latin aramidak. Jack in laban ti ayan-ayat mi. Kayat ko ang makita ni Cecil. Kayat ko nga arakupen. Akas iti siguro nga aramidak irikan ko na. Ngam, kasano?
Ne, Daniel. Nakariing ka pa'y matlaan. Rabiin mo na yan. Maturog kan. Umay ka na. Maturog kan, Wan. Di ka agpuy-puyan. Ara ko panakman madlove. Kuma, ni Cecil ker arako pa kita. Kailiw ka una yan, Cecil. Aging ka dita. Kat awan pa'y latinamnamakan ka, Cecil. Talaga ka di nga awan pan nakaikarikan ka. Nakitak no kasano ti kinapasnag mo nga agdadatan kanya, Philip. Napanag nakak ti kinapudnom. Isa apanag ko na. Panawan mo ten tapno aklunat ti ayat mo. Ayatan nakmat? Wan, Philip. Ayatan ka man. Agyaman ak. Pinaragsak na kita kastawanay. Apay nagsangit ka matan. Cecil, agsaw ka ko nga. Ibagam na niya magsangitan. Awan. Di mo kumaikan iti sa bali akay papananti pa nagsangit ko. Nalaos lang amin ti kinaragsak ko. Iso ang makasangit ak. Wan, nakaragragsak ak, Philip. Apay narod nga inaklon mo, Noman magayang panagayat mo kang kuwan, Lily, jak maminan kayat timang namnama iti awan. Kayat kun ayinan na tinabanog una yan apuso. Patsyak ani Philip ti makaagas iti nasugat apuso. No kasta, para kitbutas mo lang ni Philip? Wan, Lily, ngampang nga asim. Jak kayat ang makadanon kini Philip daytoy. Para kadata kumalaang tisaritaan ta, Lily. Sige. Sige, mangnamnama ka, friend. Ayatan ka unay, Cecil. Agyamanak iti kaadam amang parparag sa kanya, Philip. Pagrabangak na ita, kasnobyon. Timang paragsakan ka. Nga oray simple lang nga wagas. Agyamanak, Philip. Agkasartan. Ha? Oh, anya, mayat kan? Tagkasartan? Please, Philip. Saan kumapay lang ita? Makauray day tabanag. Agpapas na pa'y iti kinabarokan kinabalasang. Makonkonsensya ak. Gapo iti aramida. Maasyanak ni Philip. Ngamin, aging gaita. Dakpay lang nakasigurado iti rikna. Ngamin, amok nga agsabat tumanan ti dalan mi kini Daniel. Amok asyak pay latay ayatan ni Daniel. Iso asapay ko ma. Tama pa kawanak ni Daniel. Takabayatan ti kawan na. Nagsapulak iti sabali alalaki iti biyangko. Ngam si uurayak latakin ni Daniel. Amok asubyan naktumatlaan. Sangwak man ti computer ko. Tasapulak man ti Facebook account ni Daniel. Barang masapulak ko. Kat makontak ko matan. Awan at talaga. Diyakon masapulan tay sigod nga account na. Patyak nga aramid lakit di day JR Pearl ti amin. Talaga pinukaw na amin a komunikasyon mi kini Daniel. Uray ulit-ulitak ti mangsapul itinagan na dito'y social media. Awan at talaga. Love, dakkalan ti maikadwa si Kugko. Umadani man ti panaganak ko. Wan na ron, Pearl. Kuma, babae mo tanda ito Tapno lalaki kan babae ti anak ta.
Oraan niya. Mabalin amin kanya. Naragsak ka di, love? Oo. Ang naragragsakak pa no gawit ta ni lugar mi. Apay lang. Kat nagpintas lang aro din ti biyag ta dito eh. Laglagi pa. Si siya nga anak da mamakan papa. Amin asa ni kwada. Amin a negosyo da. Siyak to dagtawid iti dayta. Di tanto agrigat dito eh. Sa anak ka naragsak dito eh. Isang agawid tayo ni lugar mi. Apay akayat mo ti agawid. Tapno makita manan da dya Cecil, kasta ka di? Ha? Ibaga man tagpaiso kanyak, Daniel. Sana po Dorita. Di ka naglibak. Marikrik nakmatkat. Di mo pala nalipatan ni Cecil. Nabayagan nga dandan nata. Duan to danak ta. Nga maging kay ta. DJ pala Cecil ka day ti panunot mo. Apay, mapabasol na ka din no kastawan bilang? Anya, talaga nga'y parparupam ti kinawan patag ko kan ka, Daniel. Masaksakita nakitigas ta nga ibagbagam. Ladingitag, yamjak ka ba alaran tagpamarangkin ka? Nabannog akon, kuston. Ladingitag no kastoy ti ibagbagak. Yam sigod mo tan nga mom day tasan ka di. Sigod nga mom asi ka lang ti agay-ayat. Huston! Pangasim, Daniel. Masaksakita nak. Kat, kumusta kayo ni Philip, friend? Kasjalat ta, Lily. Ay, aging kakadiita, kat awan pala nabukal arik na para kan kuana. Ni Daniel lang ang tiinayat ko iti kastaunay, Lily. Ay, no kasta. Panakibutas mo lang at talaga ni Philip. Kasapulan. Ay na, kaasimat nga ron ni Philip. Kasanon nga no agsabat tumanan ti dalan nyo ka ni Daniel. Sigurado nga aglading ito ni Philip. Oray kasano nga min daramita. Diyak maiwak si iti panunot ko ni Daniel, Lily. Iso lang ang tilalaki nga inayat ko iti kastoy. Kasano nga ni Philip? Kabailan ka di ti konsensya ti panangar-aramat mula ang kankwana? Amok ang maawatan nak ni Philip, Lily. Man nakaawat day jay. Iso nga awan ti rumbang apagdanaga. Daniel, aga nakaksan. Ha? Agsikalan ti dyan ko. Sige, isaganak tilugan. Taitaray ka na iti ospital. Darasam ko malang. Diyakon kabalan. Marigatan akon. Wen, mabitlang. Babae timpas ngay mo, Pearl. Uwan, Daniel. Agyamanak. Ta kasi ti inauna nga anak ta. Normal delivery matlaan. Ay, guston ti dua nga anak ta, love. Wen, okay mo tan kanyak ti dua nga anak. Apaman ang makatangkadak. Agawid tayo ijay lugaryo. Ha? Agpaiso? Uwan, love. Ta ipasyartan to dagiti anak ta. Tapno makita mo't ni mama. Amo ka mailiwan day jay kada tayo. Nangruna ka dagiti apo ko na. O sige, agawaam na rod tagpapigsa. Tapno makaawid tayo na lugar mi. Apay, awan ka di pa plano yaw nga kasar ka ni Philip, anak ka? Awan pa'y tatang. Apay ngay, mapanan titaway. Di yo ko man uraya na lumakay kan bumakit kaya o sa kay to agkasar. Mga numarigatal kay to na maadaan iti anak. Basta yak pa'y lakayat ti makiasawa, tatang. Panagriknak ngamin kat ubingak pa'y ang makiasawa. Anya, ay nahustuan kan iti taway anak kao. Kas nati kalalay nga na pa nakiasawa. Basta yak pa'y kayat, tatang. Ay nahanay bagmanta nakalagip kayo api masyaran nako. Ay na. Nakaay-ayat dagitoy apokok. Oh, kumusta kayo matanan nako?
Nasayat mo tlat ta, mama. Wan, mama. Nasaya at kami lata. Da kayo, kumusta kayon? Ay katkastoy lata, iha. Nasalon atak matlata, kaasi ti apo. Sige, mabit lang tayo sa ganak tayo linutok kapag sasangwan tayo. Mabit lang. Daniel, agduan alawas tayo dito lugaryo. Di tayo ka di pa agawin? Saan tayo nga agawin iya lugaryo, Pearl? Dito tayo nga agnahan. Nagpilit ka? Sige, agawid ka. Kadno kayat mo ngay kuyog na giti ubing, makaamo ka. Anya? No ipaidam mo kanyak na giti anak ko, gapo iti susupring ko iti pagayatan. Makaamo ka. Apay, awan ka di ti patagdag iti duwang anak takan ka. Sana kasta, amom no kasano ti kinapatagda kanyak. Takinapudno na, isuda ti makagapo no apay adi ka masinaan. Ngamita, makaamukan no anya ti kayat mo nga ramidan. Pilitet nga awatan no talaga ayadayo mo na itanak ko kanyak. Basta jak kayatan ti agsubli iti lugaryo. Agnaad kayo nga minan dito, Pearl. Sige, mama. Pagustuak ni Daniel, tapnaawan ti rumso asaan may apag ginaawatan. Paspasensya amla kuman dyan ako, iha. Aw-awatam kumalatan tikas dyan ngay pagpakita na kan ka. Kanayo na maawatak ni Daniel, mama. Ngam, makabannog mat kayam ti kastoy a sitwasyon. Ha? Tiam mo ka. Makaanos kan makaawat akitag na nayon, mama. Ngam, Pearl. kasla kayat kunti sumuko, mama. Anyat kayat mo asawan, iha. Kasla jak kayatan ti mangnamnama pa iti awan, mama. Pudno, nagbaliki aka ng tagikwakan ni Daniel. Ngam, tibagi na laang tinatagikwak. Jak na tagikwa ti puso wano ayat na, mama. Dahil tamat nga rod titilawak ijay anak ko, iha. At dala nga roden doang anak yo. Ngam di na paila ipamay sa ti atensyon na kada kayo nga agina. Talaga siguro adinak maayat ni Daniel, mama. Uwan, aklunak nga idida mo. Nagbalinak ka naragsak, gapo iti pa nagbaligi ka ng pikot kan kuana. Ngam, nagrigat kayam ti sumarak iti relasyon amay may salaang ti agay-ayat. Ala, sika ti mangadang iti dayta, iha. Noan niya ti amom apagragsakam. Iso nga rod ti aramidam, balasang ko. Sige, takasaritak tumat ti anak ko. Rabiin, ngam awan pa'y laang ni Daniel. Napananangatan. Apay nga awan matan. Dis orasan ti rabi, ngam awan pa'y laang. Di namat inaramat ti kutsena. Isulakit tinday ta. Mabit lang, umayan. Nabartag ka, Daniel. Isu ka ding agpilit ka nga agawid dito eh. Tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Nagkapgapwang kunak. Ang ulimag ka, maringriyak ka nga. Sika pa yung tadaganas namang bugaw kanyak, Daniel. Anambitat ti kastoy tap na mayaw awan ko ti sakit tinagam bukan ka. Nawatam. Unay mo tantikas na ngay bagbagam. Tapno'y bagagkan ka. An-anusak ti panang iparparupam kanyak ngawan patagkukan ka. Ip-turak ti sakit ti barokong ko, Daniel. Apay ti kunam si kalang ti masaksakitan. Orasyak. Pagsakit ti barokong ko. Ito'y pusok. Gapo iti panang baybay at iti babae ngayon ay ayat ko. Kan ti mga ayat unay kanyak. Awan ser-serbet, yak man lang nailaban ti ayan-ayat mik ni Cecil. Ay ayat ak unay ni Cecil. Gaman yan, yak man lang nailaban ti ayan-ayat mi. Ay ayat ak ni Cecil, Pearl. Isa pangasip ko ba? Sikan ti umadayo.
Tauray anyapay ter aramida. Jak to may surot ti pusok ang mangayat kan ka. Tandaanam da ita. Ada taman nandito higit ti baybay, Cecil. Agyaman na kiti kanayon apan ang kuykuyog mo kanyak dito Philip. Gapukan ka, mabangbang aran tirik na. Maparparagsak na. Basta daw yata, umita dito Tapno makalangap ka iti presko nga angin. Agyaman na, talaga nakadungdung mo kaunay kanya. Gapo tayo patpatag ka unay, Cecil. Philip. Cecil, mabalin ka ni tagkid daw iti... Itian niya. Saanin? Nakababayin sa amin. Anya nga min dayta. Ibagam kabailak-lakit di nga ipaay. Ipaay ko. Mabalin ka diti... Tagkid daw iti may isang agak. Ura iti pingping lang. Ha? Sige, day talaga yam. Aday ta, agkamon ti pingping ko, Philip. Agyaman na ka. I love you, Cecil. Ay, ayatan ka, Daniel. Kailiw ka una yan, Daniel. Di kag kidam. Ay ayatan ka kunak. Napauli makamatan. Kwa, pasensyakan. Adala na lagip ko, Philip. Mababain na kini Philip, friend. Nagtak ng alalaki. Nagdakil ti respeto na kanya. Mauri ang muna sa anak kun anasinaw abalasang. No kasta, amuna nga da napasamak itinagbaitan nyo ko ni Daniel? Wan Lily, awan inlimad ko kenkwana. Imbagak amin dayta. Ay na nagkasat ka nga rod, friend! Pamanagnag dayta at talaga na po ni Philip kan ka. Mariknak mat dayta, Lily. Nadumuunay kanya. Ay naman manutikas ka ni Philip. Iso ano siya tisi ka. Iso ti pangibaw ingam itiriknam ka ni Daniel. Ni Philip ti makaipaikin ka itipod no apamatag. Ken amo ka naragsak kanto iti danana. Iso nga ipaipaisungkit din. Iso ti ayatam. Lipatan mo ni Daniel. Diyak nga rod ang mulili. Ni Daniel nga minlat na ti ay ayata. Ay naapay nga minamang namnama kay ti Dayja Daniel kat nangasawa nga rudan. Lily. Ay lipatam kit din. Kaya mo yan, girl. Ay nasayang ni Philip no paluspusam ti kasken kuana. Nariga ti agsapol iti kasken kuana, friend. Isong agpanunod ka na imbag. Oh, apay nga inalam tipungan kan ulas mo, Daniel. Pagturo kam. Maturo ka kiti salas. Sana ka komportable dito silen. Tadduan ti anak ta. Nalipit. No aga-abay tayo ngokpat. Anya nalipit kat naglawa ti kama tayo. Basta iti salas ti pagturo ka. Nakadkadlaw adinan kaya ti makiabay kanya ka maturog. Diyak kaya ti kastoy. Isama ka mo ditan. Masapul ang mga dengakon. Sigurado ka iti dayta pangadeng mo, Pearl? Wen, mama. Pinanunod ko na naimbag daytoy. Agawid kami iti lugar mi. Kat iguyog ko dagiti anak ko. Maditiriknak ang makangag iti dayta, iha. Numawalin, diyak ko makayat ngagsisina tayo. Diyak ko makayat amaya dayo dagiti apo ko kanya. Ngumanyang arod no kasta ti pangadang mo, balasan ko. Diyak kaya tandag sakripisyo, mama. Nabannog ako na yan. Dagitilangan duwang anak ko ti pagpalinag nga inspirasyon ko. Patpat kakunay dagiti anak ko. Kat diyak kaya tamapektaran da. Gapo iti sitwasyon mi iti amada.
bayan nyo, no kasta ti kayat nang aramiden, mama. Apay, di mo ka dilapdan ti ipapanaw da nga agina. Saan, mama? Ngamin, inururay ko na ito yakan ito. Ti pa nagbalin kon anawaya. Kansa na bale, tadi namat ipaidam dagiti anak ko kanyak. Nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Maasya na ni Pearl, anak ko. Mama, siyak ti rumbeng akasyan nyo. Sa pala kumata maawatan dak. Sino nga tati umay? Imposible ani Philip. Kat awan mat abiso na nga umay ita. Mabitlaang! Umayan! Naibang oras mo, Cecil. Pakawanan na ko ma. No itaak lang at pakitakin ka. Daniel! Well, siyak nga ron. Kumusta ka? Mabalin ka dito, Umay. Tikot siya ni Philip, tinintang. Diyos ko. Ada nagsardang ako siya iti batog ti balayo. Amamong ka dito dimtang, Cecil. Kwa. Uwan, Daniel. Cecil, honey. Ha? Honey, adamat gayam sa nga ilim. Kwa. Oh, Iso ni Daniel, Philip. Anya. Daniel. Isomat ni Philip. ha? Tinasayaan. Agawid ka pala ang Daniel. Agsarita kami pa'y kin ni Philip. Kalpasan na. Datan tumat tagsarita. No kasta. Iso dahi jay tinobyong anang gulipkan ka. Uwan, Philip. Pasensya ka na kuman. Diyak ni namnamat idadatan niya. Di ka madanagan. Noon niya ti pangadeng mo. Tagsubsublin ti sigud anobyong kan ka. Baka mo ka. Maawatan ka. Diyak pa'y sigurado. No talaga ang kayat ng tagsubli kanya, Philip. Namnamam la tadaytan. Anya kumaga po, ngagpakita kan ka. Doawan plano namang urnos iti amin kada kayo. Philip. Ipatpatag ka sa isila. Kat awat kasi pupuso ti anya man napangagdang mo. Basta laglagi pong kumakanayon. Adaklat ta dito'y ang mga ayat kan kahit tinapod no. Ayayatin ka unay-unay, Cecil. Daniel. Apa yan nagpakita ka? Anya ti plano. Tapno urnusan tanti amin katata. Ha? Ay ayatin ka pala ngaging gaita. Di ka pulos nalipatan. Ay ayatin ka unay-unay. Pagkawanan na ko ma, tadyak na ilaban ti inayat ta. Ang gamita, nawayak manan. Ituloy ta ko matinagubad nga ayan-ayat ta. Ay ayatin na kalipay nga aging gaita, Cecil. Daniel. Please, di ka kumagsangin, pangasin. Gusto ko man. Sorry, no nagbasulakan ka. Ikalok iti may sapay agon daway amang iparik na inapudno a panagayat ko ken ka. Apay nga ita ka na nagsubli, Daniel. Apay adi mo insapsapa ti pa nagsublim kanya. Apay nga inuray mo pa'y ado ti nagbalin nga anak yung iti asawa. Sa kanto agpakita kanya. Sorry, Cecil. Sorry. Aklunay, nagbalin na ka na ko. Isa pakawanin na ko ma. Sulnitak tinagkurangan ka. Basta urnusan tanti amin katata. Pangaasim. Ay, awan amok iti dayta. Tadyak tirik na tigayem ko, Daniel. Gayem mo ni Cecil. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Saan ka di? Awan ka di na ibagbaga na ka? Kwa, ada di na ipagan na kanya. Ay,
Tiyak kumakaya ti agsao. Tama nga no, ang taman ng timadi nga ibunga na dayto eh. Ngam, Di ka matanagan. Para ka datalang da ito eh. Diyak namin mapagsaw ni Cecil. Tatunggal da kamatag ti may papan kada kami. Agsang sangit latan. basta tinakuna na idi kanyak, si kalata ti ay ayaten na. Ngora dan sa bali ang nobyo na. Ha? Agpaiso? Wen! Kat nakuna na nga araramatan na lang ni Philip. Tapno mailiw-liwag na, ti panang pasakit mo kankwana. Ha? Ay nakasaritam tumanen. Tapno mapanagnagam, ti imbagakan ka. Cecil, anak. Apayay. Anyat mapaspasama. Apaya kalpasan ti panang sarungkar ni Philip ken ka. Si mublat mo't daya Daniel. Apay. Anyat naknakan daya Daniel. Apaya kundi umay pala dito balay. Wadatang. Urnusan mi kanon ti amin kada kami. Anya. Kahit anyat imbagam ngay. Imbagak nga ikanak pa'y itigundaway ko ngagpanunod. Ay, ang desisyon ka daw sa'yo na nakaw. Dispatsari maon. At dalang aruda na asawa kan doong anak na, agsubli palakin ka. Naglaingay. Talpasan ti pa nagpapapas na iti sa bali a babae, agsublikan ka. Eh? Siguro na umaan ng ti asawa na. Iso akong di pakita manan kan ka. Tata, Agda ni Philip Anubiaw, isaw ti may bagay ken ka anak ko. Hello, Mama. Hello, Pearly, ha? Kumusta kan? Kasta matandag iti duwang apo ko. Kumusta kayon? Nasa yatlat tamot, Mama. Madlaw nga awan gaganay gayam nga agsao, iha. Apay, adda ka di madiarikrik na Awan, Mama. Awan. Apay nga rod akas tatitimok mo. Kwa. Amok ati anak ko ti makagapu, iha. Siya kung dagkid daw iti dispensa kan ka, Pearl. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti dispensa, Mama. Ta nagsaritaan mi anay bag ni Daniel ti maipapan iti dayti abanag. Ay, sapay la kumata maurnos tumat lang ti amin kada kayo. Mangnamnama akpay lang, iha. Agsubli kayon dito, oy. Kat agdedin na tayo kadagiti apo ko. Panagkunak. Adayon na mapasamak dayta, Mama. Saan kami ang naragsak iti tunggal maysa? Di ka mapukawan itinamnama. Ta sigurado, agbaliw tumat lang ti pangadang dayjay. Patyag ang makaamiris tumat lang. Kat mapanunot na ti kinapatagyo nga agiina. Ay, Jackpon mang namnama pa'y, Mama. Isungaklo na kuntigasat ko iti anak yo. Isardeng ko dito tilugan. Mabigbig ko ti kotsa nakaparada iti batong ti balay na Cecil. Taylogan ti sigod ang nobyo na dayta. Nukusta. Anda dita balay na dayta lalaki. Kasla makikita kung ti mapasamak iti masungat nga landaw. Ibeltak tilugan ka. Itapay lang. Masapul asur-surwa kung alipatan ni Cecil. Nasakit man. Nga masapul ng aklunak. Ngamin. May kaduak lang itibiyang ni Cecil. Iso asakbaya kung timabalin na mapasamak. Di na ka din ay ayatin, Cecil. Inayat ka iti husto iti, Daniel. Impatag ka iti kastaunay. Inururay ko ti panang sublim. Ngamawan tinauray ko, Daniel. Aduy akon. Adda akon. Nagsubli akon. Lading itak. Ngami ti panang sublim. Napukawan ti sigod ang panagayat ko kan ka. Cecil. Sa
Sorry, Daniel. Aglunak. Bayat tikawan mo. Sikat ipinampanunot ko. Ngam iti panagsumlim. Napukawan day di ang panagayat. Ay ayatin ka unay. Di na kumawat pagsawan iti kasta. Sige. Ipalubos ko ti panangarakop mo kanyak iti maudi agon daway. Lading itak, Daniel. Ngam di kan ay ayatan. Tadan sa bali nga ay ayatan. Dito igit ti baybay ti kanayon mi di papanan ka ni Cecil. Tunggal agliday ni Cecil. Ikuyog ko dito ay. Ket magasan tirik na na. Ang gamita. Siyak magtanti malmalday. Isasapay ko ma. Tamagasan matirik nak. Bayat ti kadak dito eh. Nagrigat gayam ti masakitan kinayat. Philip! Ni Cecil. Philip! Kailiw ka! Cecil, apay ngay may ka dito eh. Di mat ka doon ti sigod ang nobyom. Sikat ay ayatak, Philip. Pinutad kon anaming pinsan ti amin kada kami kin ni Daniel. Agyamanak, I love you so much. Agkasarta ko man. Sige. Kaya't kun di pa ikasarkan ka, Philip. Biyag ti tao. Aklo na ko ni David, nanang. Kanula kayan day siya anak kaw. 15 samatan kat. Sika ka 25 mo pailaan. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di ah. Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga danak na san aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balong, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minon tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi in istoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho kas katulong ti kabsat na. Sige, nanang agrubwata kun. Adda date mita. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na yo, tatang. Agdate kayo iti day siya, Ruby? Wen, yo anak ko. Aklunan na kanon ngem iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang manan na nagayatak iti kastoy sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo, tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan day ta, Ruby. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro, anak ko? Nasayaat mat ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan Uwan, anak. Agteksakto ken ka no paawi na kaon. Nalang aron. Good luck iti date you, tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya kan, Ruby. Mala, agtugaw ka nga rodan tagordertan. Mabisin ako. Panyati kayat mo akanan. Daytoy, kan daytoy. To sige. Siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang laang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na joan ka anakan. Adda relasyon da tatang mo kan tisigod akatulong mi. Wen, Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na ka nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw kumot ang naragsak ni tatang, Auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da. Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Gamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo ka anakan.
Kasanon, no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto dayta, Joan Kanakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay, anak ko. Ni, apay, ada ka di bisita yo, tatang? Dituyin nga agnaed ni Ruby. Anya? Yawid yun dito balay tinobya yo? Ada ka di parikot, anak? Awan matkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa iti may sa abulan sipo dinaklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito'y nga agnaed. Tapno mabantayak. Amangan no agawan di sa balay. Ay, tatang. Nupod no ngay ayatan na kayo day dya, Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dituyin nga agnaed ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang patam niti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo iti pangrabyanta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kade akayat mo tagnaed itayan tinobyom, Ruby. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaeda, saan akon nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, adda puntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Takanayon tayong tong ag-video call. Di mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. O sige, tulungan dak nga rodin nga agim pake. Tamasapa ak nga agbiyahe inton bigan. Ne, nakaumay kayo matanti Mila. Wan Kanakan, taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan natang. Agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general cleaning mo, Kanakan. Ay, wananti, tadito'y nga agnaed tinobyan ni tatang. Anya, agpaiso. Wananti, sakbayapin man ni tatang, imbilin nang agdalusak tapno nadalos ti balay asang putan tinobyan na. Anyan, nagpardas mo tan. Yawid nan adagos. Ay, wen nga ro da, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to masaktan ni tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Agyaman ka medyo, anak ko. Italaang man na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawan mo't ng tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Diyak mat namnamaan nga agsubli akmanen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumata di mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit timot Joan, anak. Sana maramid ni Ruby tikas ta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? When, David? Oh, nangag mo anak ko. Wen tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga ro tagluto akiti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo amabisinan. Naimbag man, taimay ka, David, ading ko. Kumusta ka matan? Nasaya at tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen, manang. Iso, tinobya kita. Ay, jak laim pagarot. Ngagbalin anobyam tisigod akatulong ko ating ko. Uray siyak manang. Jakmat ninamnaman na ita. Sapay la ko matagbalin kayo anaragsak ating ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasarano tinapod nung nga ayat, manang? Wan, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ating ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mo't da ita. Saan may akontraan ti kasta desisyon mo ating ko? Ala sapay ko mga rod. Tagnanayon ti kinaragsakyo adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasayat latamot Ruby.
Anya tararamidam di tanga. Siyempre, doon niya ak dito'y nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidak dito'y. Maaramid ko ti kay-kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biyag mo di ta anak ko. Katwan mat ngamin nanang, kunak tumot ngamin kada kayo. Adda kwarta ni David, anobyo. Kaano nga ron amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwagasot lang ang tinabate. O sige, ag-message sakto no adda manen isen ko ang kwarta nanang. Ha? Ay, nanang, ni David sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye! Nasaya at mata nasapa ka si Mang Put, David. Wenta nalpasadagos ti trabaho mi. O sika nga, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat. Nagbuybuyak iti TV, kan nagsel-cellphone. Taawan mo ti daddo mga aramida. Ni Joan, Adda ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manan ti aglaba. Masadutak ngamin. Katuwan Ala, iruar mo nga runan nagiti malabaan na siya kung ti makaamo. Igalgal mo saya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba tatang. Kabalak mo tiaglaba, anak ko. Ni manang rubingay. Anday ti silad May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano adaman sa balya ka chat nan. Ay na may amon, anak ko. Manulang mo nakawasto impalaba na kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni manang Ruby Tapno makatulong kumamot dito balay. Awan mo trabaho na. Tagiwat mo, anak ko. Ang mga numangag nakakat masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiinyawat mo kanya. Kat anya tipet sa itan. Pasensya ka. 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga ni Joan iti pagbayad na iti pagadalan da. Anya ka lakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gas-gastos dito balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nito'y? Ikanak iti 10,000. Taadda pang usarak. Pasensya kan. Talaga 5,000 lang iti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti ka sa pulak ko naklangarudan. Maawatan na kumamot, Ha? Kukuha mo day ta 5,000 mo? Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin ikaw na 7,000. Kumusta mo ngay ni Ruby J. Balayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang nga da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di ngam. Saan kami unay ngagsarasarita? Diyak man amo. Ngam, kasla saan kami ngagka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kankwana Agkulkulong matitisilid da kan ni tatang. Sa larumwar numangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti murang na di na pa'y maaramin. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay matikas tang aramin nan kaanakan. Wen nga rod Uray ko man magsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Ay, itatadda ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo nanang, no day tala ang tinaipaw-it ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itid na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod nanang. intun sumarunongay. Amangan mo no iti anak na lang ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak nanang.
Sa dino tinangidulinam iti badok, David. Aday ti silenta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abanom. Dayjay ti kayat ko nga isuot. Anya kamutan, David. Di ka agungat Iba gamit tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka lakayan. Anay ko. Di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa'y. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Ha? Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo ka din ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Nanano nga ro ti pingpingyo. Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungatak, nukas na ti makitkitak. Asino kumamat day dya, Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di tikas na kada kayo. Di na lang na kontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasiyo, tatang. Sa dino tinapananday dya, Ruby, tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo't wadda kasinsin narak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysayaat no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Ngam, ay ayatan na kayo kadimat? Da kayon sa laang matagsaksakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang? Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan kat adamot trabahom? Pasensya ka, ngam naskan nga trabaho ka mat. No kastamot lagayam, agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka itana. Husto ti anak ko. Kwartak laang ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamot ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kalaang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukas ta? Ada pa'y gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno amom. Guwapo kan ubing dayjay ngam itisika, ha? Anya? Kumusta tirik nam, David, ading ko? Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabang-ibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam dayta. At daadagos ti reserba na. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita ket andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanak ko ng ading ko. Awanan ti sakit ti ulo. Agyaman nak, tasinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto agit tinaimas sa pangrap niyan ta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka mata nagipaw-paw iti kwarta, anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay, mabit man laan. Sa balin samot, abalay day tayang mau. Nanang, pinanawa kong dayji a David. Anya,
Kaano pa'y? Hindi pa napalabas alawas Jak maanusan ti ugali na nanang. Kat aking balay nga ron itayan mo itangay. Ni Fidel nanang, iso tinobyok ita. Ti ko na siguro day ti alakay. Jak kabailan ti agsapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Robinita kabang ibang barangay tatang. Iti ayan siguro ni Fidel Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Iso adakkel ti atap ko. Siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasayat ket dit, awanan ni ti balay. Sipod pimanaw, nagsumlay ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulok, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang itinararamit mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Ta nagbuybuyak iti drama. Anya? Di kagungot Ta sino ko matisana makaungat no kasta? Amumot agar din tinagapwak. Nabambanugak. Ngam awan baka na masangputan. Kunak man no pagbalinan nak adon niya. Apay apaglutuan na. Di naksumba-sumba ta na kasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ngay, Fidel! Di naksumba-sumba ta na kasta, ha? Manuwal daw mula ang ditibala ngam kastakit din ti pakpakitam. No kastamit lang! Pumanaw akon! Agsin na talangan! Pumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan iti sadot akaskin ka. Jaklaim pagaro bakasta ti ugalim. Rube, anyat napasamag kan ka. Apay adi mo imbagang agawid ka ita. Kanan ano taping-ping mau. Kinabil ni Fidel Anya? Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasaan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulos sa sinaktan? Ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kuha na anak ko. Sigurado adi na kaya't makita day ginanang. Nang runak at nakita na ni Fidel anang sukon kanyak idi. Katawang madakas na ano padasang. Anyat amaw, ang mga nururayan na mati pa nagsubling kan kuha na. Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain ako. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanyak iti kastaunay. Biyag, di tao. Sheila, ag-overtime ka pa di? Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Ta nagkari tayo kadamanong rea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Sige, takasaw ko ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Kani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti kabarbaro akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Ada pa itita ni Maria, Hello, siyakmat ni Nestor. Kamaudyanan na, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ana pipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayam manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asimang pad, daddy? Di ka natagari, anak. Wait, doon niya ti makita.
Di may pagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril, maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito, Wen. Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni Daddy, Lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kun ka. Ada nga mininsangpot na babae ijay balay. Kat maturog iti sila dadadi kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kas na kun konsinti mo, day manugang mo, lukas ka. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay sa? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramidon ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak mang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramidon ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iti bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko day di iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak sila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturuda. Adu pa'y matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan no agoti Ay, alang nga Rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukang. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Ay kaya ba na? Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Wen nga Rod Ay, ada ka ti overtime yun numalam? Awan o ti ni alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kaduag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, Pasig a US products na ito Dito'y kami nga gat-gatang ka nagiti dagdumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige manong, intang rod agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka niti kahit mo kanan. Kaya hindi ka madanagan, tapos siya timang bayad. Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema. Basit labanag da ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige, tendak nga roda na gorder. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ilan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mat na nagustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di, mano? Ay, mabitlaan. Inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. Sige, tainlak mo tinagbayan. Agita tanton ijerwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Agsasangit mo. Sapay, tududwa kami nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na makakita ka na kami. Masit ka man. Maria, anyat mapaspasama ka. Aping agsasangit ka.
Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiawanan ba Arman? Nangyawid ka no iti babae ama si Kugi iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ang mabisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngam no apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatan mo. Sheila. Mala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabii. Mangag ko ti sa ibok na. Pinaayaban da kay di office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako na tipod no. May papaniti naramid nila kayo na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria no imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Nanang, kumay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit, ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman? Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan? No di kat di anak mi. Kat ladingitak, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi? Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakil na. Pagan alom nga itikas dya manugang. Ang balin na akalbaryo ti biyag dya anak ta, no di na sinaan na dya. Ungarod Iso adi mo palubusan dya apo ko ta, no umay alaan dya amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talungal dawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan na ron. Nakapagpanunot ako. Kan 5 antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, uwin kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa, rugyan tayo di mangan. Inagmangalay ti karne asidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo yung bigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong ring siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga ramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kwa na. Maria, kadwan nak man iti sauna. Manipod nag winter.
Jak pa'y nagling at apulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti saunata, mapantantumat makimisa. Eksakto. Adda ti pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo tan ajak na kimismisa. Oh, adto yun ti drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pat iti sa bali a babae ije balay. Angam, kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsina da kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti ama ti sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mata nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Ket no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak una yan kada kayo. Kasta kami ba't kan ka anak ka Wala kan nga. pagyamanan bikin ni Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun gayam tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak, kinun gayam, kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang, kasaritak ni Arman iti maudi agundaway. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. At dantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak, takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada, itay pa nga orayon na ka. Ala, sumra ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay nasakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasayat na ito Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanya. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasin ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanan nga agbaliw ti pangadang ko. No kaya't mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyo, manipod abroad. Umay nakidawan ti pammalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan.
Iso asapay ko mata maaklon mo day. Pakawanan na ko, ma. Pangasim, saan mo nga ramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko, ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangidang ako. No may papan kinimiya, di ka madanagan. Tas siyang kunti makaamukan ko na. No kayat na, sumurot iti abroad. Tamabalin ko mat ngay kuyo. Ngam no kayat na mat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayang wid no awan pamalubos ko. Anya? Kan pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam ko maitinapod na. Kan kang runaan ti amin. Kasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Biyag ti tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pa'y anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunotak laeng na iti anak ta, Eming. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Madayunan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni Matresti, may san asiman. Ni Andraw, may samatan a maestraw. Ngam adayo matla a lugar ti pagtatrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na iti anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas kan kadayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga dagiti adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, ang papadadan nga daan iti natalged a panggadan. Iso na lang, tanda ta amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwat pa'y laeng. Wen bakit? May mayat matlaang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Saan una yan napudod? Agar musar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka ag trabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga rod bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmot isagana nagiti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laeng, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito bakit? Diyak nga rin di kaskaso. Isa dyan nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day tasugat mao. Saan kumaanatangkan ti ulom? Kabaalak ti mapaniti talon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklat ta. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskaso ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman nakta imawag karis ti anak ko. Mailiw kami kanitatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ag nanay. Makumikumag kami niti trabaho diti barko. Oh, kumusta kayong kanitatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami kanitatang yo. Nasayaat nga rin bukas na. Huwag kayan. Isong imawag ag, tanapatag kibaga ka na kayo. Anya dahi taristay. Naikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin ag kita lugar tayo, tapno bakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Huwag kayan na na. Sumarsarunggar ka di mo't lang na dito akakapsat ko ka na kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarungkar kada kami kanitatang yo.
Makumikom damat iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga yan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Ni Resti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Jak amo Awan pa yung timbagbagana. Nay, adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtay. Inkaman kitaan itatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak tatidimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwin tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan Emi, di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka dinanang? Anya ko matibagayo? Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin dayta aya? Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Reste. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maitik kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, Andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mauawag? Kasta gayam. Saan kami matkit ding agdaw-dawat, ha? No, at na may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalat pa'y matlat ang talaw, no, day gatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturogan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nangrunak at mapapaniti taltalon. Ay na anak ko. Sa anak nagkurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Nga ipilit na latta mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik na na. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa imutla ti eskwela ita. Agtali na edak pala dito'y balay Asinong di kinasaritam iti cellphone nanang? Nagbiit kayo mo ta nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsangsangit? Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di na't pagdanagan, Andro anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsot lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang. Sana na masapul nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusam iti panagpa-check up ka. Sigurado kayo, tatang? Uy, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. So ati ka na dandanag. Masikog ka simbang lalin anak ko. Pakawanendak no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak amo, tatang. Anya? Apaya di mo amo no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sungbatam ti amam lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya?
Linuko na klang day jay alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ang maamuan na ama si Kugal. Kailangan ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo ta mabain na, tatang. Una yan daytoy anapasamak ken ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Si Mangpet ka na Bartek, Kriste. Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Niyulap na ni Gaskaso ti bag ko nagawin. Tinapatag, nakaawid akong dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa nga pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina ang agawid ako. Saan ka di? Kaya't kong tagina na. Kaya't kong ti magturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam restay. Anya ka di ti mapaspasamakken ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta. Napatag, ibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawad italtalunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Hilago na yun, di daga taltalunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan. Kayat ko nga lang ti bingay ko. Anya abingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpet ang naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na ang nagtrabaho iti barko. Ay na. Anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na. Nilangan andraw ti limpyo kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang Reste. Amumot ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Reste. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Kuwang? Sumungbat ka. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Well, katsing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanyak, nung diyak mabayadan na iti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit, di kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso diyak kayat nga ilakaw, kasapulat ti kwarta tatang. Mas ka nang bayadak na iti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. Nukas na nga ron. Isubliyo amin kanyak na iti kwartaan ay tulong ko ka na kayo. Hanya, no didak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak na iti kwartang intid ko. Manong Reste, pang-aasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi ka ni tatang. Umatayo ka. Respetuam kumamat ni tatang, Manong Reste. Di ka makibiyang kunaklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Reste, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kapsat mo. Jack magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin.
Aglablabusan ti awanan bain. Andro, Saan na nasayater aramidin na? Nas ka na makasaritak itinalapat day ta aresti. At nakalagayan dito yung agin inom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan tinaramid mo kanina rin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga na itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't in-inted mo. Tanangan ti pa nagsasaom, ha? Tanod dadaka sa mapasamak kada tatang kinanang. Agpinasin siya talangan. hanya ka din ti mapaspasapak iti pamilya at tayo lakay. Nila ang restate agar aramin iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Yung kastilahay tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jakmat kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Anya. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasaya at nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasagit tinakam ko naman. Naman niya matenti na pasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sabay payandak nga gininom na lang. May ito yung tinagsak ko. Si kamot laang tinang dadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Agbalbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko, bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balipay. Anya, Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Yak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay, pare. Kun pare, ne Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko, pare. Agyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Ikagtigda iti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na kumakarwar di ti pagbalutan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ket rumbeng lang nga maibalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yan kagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Diyak kaya't amakita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinabasamak. Agsingsingpat ka dito'y pagbaludan, anak ko. una na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin na sayat nga anak.
Naglablabesak. Diyak init kan patag na iti ado arigat yung kanya. Pinatpadal dak. Ita kastilang tinagtungpala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulit agtagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ka. Ulit agmad ngay bagakan ka. Agsingsingput kan. Kan pagbabawayam aminan nagiti basol mo anak ka.